Sikhuluma nge-growth mentality, umqondo wani wokukhula. Impilo yakhe izoba ubufakazi in your family uma ukholo ukuthi uNkulunkulu khona akubekele yona. Umuntu usuke eqalekisiwe mayengenaba abantu empilweni yakhe. Abantu bayezinye zeyibusisa uNkulunkulu angakubusisa ngazo. That is why you must from time to time you must pray for right people in your life. Ngoba abantu sometimes uNkulunkulu uyabasebenzisa ukuthi babe isibusise empilweni yakho. Start now honoring relationships. Ngoba uNkulunkulu ezoshintsha isizini empilweni yakho uthumela umuntu. Kunabantu ofanele uxolele ubadlulise enhlizweni yakho. Mabefika kumuntu etsengadlula lapho. You never know what season they are carrying in relationships. Whenever you stuck, mawuqeda kukhuleka ukuthi Nkosi, give me breakthrough. Ubovula amehlo akho ngoba uyazi breakthrough yakho izofika in a form of what? Sometimes ifika kuumuntu othi ngikuthandile nje. Nomuntu uNkulunkulu akubekelene ozokuthanda nje. Awudingi ukuthandwa yibo bonke abantu. Kodwa khona lo oyedwa ababili ozothi ngiyakuthanda nje. Ozothi there is something ngawe yazi. Mfise ngathi ngakusiza yini oyifunayo. Uma ungenayo iplan mayifika lo muntu ngeke uzusizakale. Akafike une plan for growth.